oya nyuma filme nta kintu na kimwe kiba kihari ko mwese abafisi wawe abafisi ataha dejo taha cyane bavuga ati ngo uwabivuze ngo cameraman ngo hajya ngo ntashobora kujyayo n'uwundi ngo haginaho cameraman ngo nabajya abantu babiri ngo bivaye n'ukuntu baba bari kugira ngo babashire muri mudi basi ntibatinya abantu bavuga ati ngo inyuma hajya bifuze ngo hari bishobora gukorekera cyane barabikomanse ko gose shavuga no besh kabari abandi bantu bakinye babiraba ni rero woreza ko wanura ku bantu benshi bavuga ati aba bantu nibahebe bantu batwaye bakinyi bakina filme bagatuma bagarika impano bavuga ati ivyo bakorera hariya nivyo bitumye baheba nta biriyo nta kintu na kimwe bakorera inyuma ya kamera sivyo bijyanye nibe biri kuri kamera ni kamera hama no kuri nibadufashe ko kare filme zimwe bakira hagati kubera ko batajejeje cyane rero bemere abagabo babo babone ko atangwane nimwe bitwaye nta bintu bibere inyuma ya filme iyo bahejeje gushutinga abantu bari hajya nta kintu na kimwe kiba kiko kirakora nta kintu na kimwe pe nabahoze nabi ariko abakoze aho nyine abakoze nabi bisigura ko adakwiye rero gukora kisi imbere ya kamera bivana n'imyizerere yiwe bivana no kwizera kwiwe n'ibyo yumvira na decision diwe naho sino kwinjiramo cyane kuko sindi umumama ngo ndabimenye yego ariko bavuze ko abagize nabi deja irevra abagize nabi mu gihe nyine babona ko abagize nabi muri we a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صادق كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Yes, 1 hello bakunzi ba Dr. Swale Onani TV muraho mugwe neza umeze neza ni Bobo sana ke tubemeze ntambwa nemwe ntibage behind the camera abo bitateo gatwe kanini Imana guhezagire kuri quality nziza utanga na cyane ukuntu uduha quality nziza atamuntu numwe ndasubiyemo atamuntu numwe mu biganiro duha quality mezuko Imana guhezagire Teofile hama today nta byinshi ndi kumwe na Mama Angel Mboletse mwarabonye iganiro twakoze namusanze mu mvumbura ariko ndavuga ati reka twicare tuyage uyu ntimubone uko numuntu akomeye afise byinshi akora numuntu arembye akomeye gose afu mubonye uko bazana n'ibintu bya Angel tusalimie tana watu wa Dr. Swale Onani TV manzo banda mukirize mu idini yawe bibaye ngombwa Imana bane nawe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Murumva rero yare twe hariya turi muri Mungu nine hariya Angel imere neza. Angel burya urakunda gusenga? Yego. Amazina yawe abandi batazi naya? Cyo. Nyuma ya Angel. Giraneza YVETTE. Giraneza YVETTE. Beni Giraneza ni arakaza nambari ikuri. Giraneza YVETTE konyene. Noze yawe no konyene. Facebook. Facebook. Ni hand. Joinde. Giraneza. Instagram. Kakonkorek. Happy kinje ntabyo TikTok. TikTok. Cyo iranezereza YVETTE. Urumva amazina rero utamuzi neza bogena kuri TikTok ngira neza Angel iranezereza YVETTE namurondeye cyane ndamubura ariko ndavuga ati reka ndamuswatuku cyansanga yitwa Igiraneza naranditse ngo nani YVETTE kibiranka ariko kombe yitwa Igiraneza YVETTE niryo zina rya mama na papa mana anumbata nakori nundeke
Angel kuba takuzi ni Angel mere fille canke Angel kiri nkumi kiri nkumi okay hariho mere umuntu yavyariye muhira afise umwana abari mu mere fille ko ari ku mugabo ari umuntu hariho ni yabagabo ni nkumi isugi ni nkumi rero mba bafite tu tendi nkumi abafite tu ibyo navyo zibanga benshi bavuga ngo ibanga mu nda ariko kandi baravuga ngo umuntu akuze abakuze so uko bari kose bo Angel no munsi naje kugira ngo tube turayaga tuganira cyane Angel muramuzi mu mafilme menshi yagiye arakina Angel arakomeye gose inyuma yibi hari nibindi akora Angel Imana guhezagire cyane amen abakeneye kwambara neza ni hehe ba Angel abakeneye muzigezweho Angel namana mumva ko Angel ari umuntu akomeye tutomwita ngo ni bwa bwana oya reka kumesha nkomeye he mango ndasanzwe guys ndimbaga ntambwe nizo ari mbwitagaze eka nagutagata nta bazose ko ari rurebe ya ntambwe itagate kazi azirize so Angel uno munsi nkwaho tuganira byinshi na cyane mu by'ubuzima busanzwe mu by'ubuzima bya filme nkuko mumuzi ni umuntu akinye filme nyinshi cyane zizwi zakubise mwagiye kuraba kuri Sammy official ariko kandi mu buzima kandi busanzwe ni umuntu mwumvise ko akomeye cyane Angel tujye mu buzima busanzwe usanzwe ukora inyuma y'ibyo bindi byose bibiri ndariza online ya online ndakina film gusa ukina ni filme online gusa ibyo bigutunze mu mujyi aho uri muri babandi filme online diaspora nta diaspora ngao maana diaspora kama town unatembea na diaspora nguri mu mujyi ngo ni ngomba ubuvuze mu diaspora ndo unaishi vizuri kwa no beshi sana mashanse y'umuntu iyo chance ari ifu bibaye naho ya urifuza na mu diaspora bishit apana ngo bishit gafura tu bishit ba diaspora muko wapi ba diaspora yetu babwire baze kwa Angel bishitse nta kibazo ndiko ndigoresha kwa ariko nta muntu yanka mu diaspora kiretse atamukunde burya hajya aba diaspora haramo urukundo habari mu rukundo nyene ruri satire Chasindi nkaba bafise nibo batwunganira ariko debye ntaco ndabitika nta n'umusore akunda no mu diaspora nta n'umusore arimo oya seriye komesa makuru avuga ko Angel numubona atagase diaspora online diaspora abantu bavuga byinshi adono ariko kandi ukuri kuri wawe nije ndagufise ariko naco ndabitike cyane utinya canke yamvuga bavuga ngo yuko nari no mu diaspora deja hariyo izindi barriere bwiteze bituma byo kubuza gukora ivyabo oya nakubwiye ko nta makuru y'aba diaspora mfite today mu mahoto yaga kwideba abantu benshi imewakumba abantu benshi babona ko mengo byononya abakinyi ba filme na cyane abantu bari ko barankana kwiyo deba ubu arageza ko abantu babona ko ata diaspora nta buzima rero abakinyi ba filme benshi bakurikira mu diaspora bicha bituma hayo usanga mu diaspora afisa abakinyi babiri batatu bakina filme bose bakundanye bigatuma bankana wovuze kwiye ivyo n'amakuru yabyo mfise ntabwo bari n'amakuru yabyo mfise kubera ko ariko amaze kuvyumva ibi abakinyi ba filme babiri batatu wobuzi deja amakuru niyo ndayazi mugabo je kubera je namufise ntabirefu oya ntayo ndi nambeje byo kore uri seriye ndi serious kabisa bo ama hari deba yindi y'aba diaspora baza bagadutora abakinyi ba filme bagashaba nababuza gukina filme bigatuma bayongobera ubu bantu bariko bakina filme n'abantu bashasha ico coco kivuze kwiki kuri ico
kuri ico ndumva ko tureke n'aba diaspora uvuge ensemble naho baraba ari umuntu asanzwe tu oya nukuri barakwiye kubareka kubera ko bariko barica akaziza kabo n'ibyo bafasha nk'akaziza kabo cyangwa umunezero wabo mu cyamake uriyumvira ko babikora mu makosa canke no kubera baba bagomba urugo rwabo rube respect wiyubahe niko vyemera kose umukinya filme ya n'umutandere cyari umukinya wa filme nakoresheje yakoze mariage umugabo we yambwiye ko igituma kenshi baca babahagarika nizijya sene babaha zitabaha ivyubahiro sene ngo baza avuga ati nk'umuntu gasanga kweri jewe n'umugore wanje wakamusoma ngo aha ngo kweka tumusoma ngaha ico nivyo bituma bavuga ko bituma bavuga ati heba ukina filme kubera zizo sene babaha wowe vuze kwiki sindavyibaza sinzi ntawamenye buri muntu afite icankero wiwe kukena kubera impamvu runaka ntumvira ko abantu batanga iyi boost zo kumuntu babakoze ari umugore w'umuntu abakoze nabi ko ari umugore w'umuntu abakoze nabi ariko abakoze aho nyine abakoze nabi bisigura ko adakwiye rero gukora kisi imbere ya kamera bivana n'imyizerere yiwe bivana no kwizera kwiwe n'ibyo yumvira na decision diwe naho sinoye kwinjiramo cyane kuko sindi umumama ngo ndabimenye yego ariko bavuze ko abagize nabi deja irevra abagize nabi mu gihe nyine wowe ubona ko abagize nabi muri we nize sene rero ubona ko zirekuriwe ubona ko zirekuriwe ku bantu baza bubatse ingo zabo shaje ko ntari bakanavyo namenye ariko urazi kibi n'iciza kibi n'iciza ndayize ariko aho sindagoro iyo ntambwe sindayigeraho oya deja urakuze man ukuze ubumenya ati uwagize ko vraiment hari sene nk'iyi vraiment oya sene ati gituma ibi byose babikora izi sene vraiment ziratuma agaciro kabo cyase iyo nakubwiye ko iyo ntambwe ntarayigeraho rero kuri iyo ntambwe ntarayigeraho ko ntacyo babivuga ntacyo nabivugaho ko ariko igihe nayigeze muduze kubimbatse igeze warongo yego uzashiza kubimbatse tijya arageze ko ndakaba dashaka ibatse na cyane cyane amakuru ansumira tuko turavugana na benshi avuga ko hari sene zimwe sene zerekana mengo ajyanye mu gitanda bavuga ko décor vraiment satire bantu batavukana ni masi muri filme naho bojyamana utinyuma ya filme ashobora kuba hari ibintu byoba bituma rero acavuga ati jewe umugore wanje ndagufasha umusize muri ukamusha muri yosene azopfuma bihagarika wevuze kwi oya nyuma ya filme nta kintu na kimwe kiba kihari kubera ko mwese abafisi ataha deje cyane bavuga ati ngo uwabivuze ngo cameraman ngo hajya ngo ntashobora kujyayo n'uwundi ngo haginaho cameraman ngo nabajya abantu babiri ngo bivaye n'ukuntu baba bari kugira ngo babashire muri mood basi ntibatinya abantu bavuga ati ngo inyuma hajya bifuze ngo hari bishobora gukorekera cyane barabikomanse ko gose cyabugwa no besh kabari abandi bantu bakinye babiraba ni rero woreza ko wanura ku bantu benshi bavuga ati aba bantu nibahebe bantu batwaye bakinyina filme bagatuma bagarika impano bavuga ati ivyo bakorera hariya nivyo bitumye baheba nta biriyo nta kintu na kimwe bakora inyuma ya kamera sivyo bijyanye nibe biri kuri kamera hama no kuri nibadufashe ko ari filme zimwe bakira hagati kubera ko batajejeje na cyane rero bemere abagabo babo babone ko atangurane nimwe bitwaye nta bintu bibere inyuma ya filme iyo bahejeje gushutinga abantu bari hajya nta kintu kimwe kiba kiko kirakora nta kintu na kimwe pe basi hama tukwitege muri imisi tuko turabona umengo shooting zabaye nyinshi tukwitege ihinduka ibintu ugiye guhindura nk'ibyahe mu filme ndundi ugiye kwerekana bishasha bitandukanye na bya bindi ngeragiye kugerageza gukora uko nshoboye kumbure bazubibona na cyane ibintu bishasha atari vy'amarira kandi ari bishasha ugiye kwerekana ko sindi ariko niyo byabamwe nabyo nyene bazubira kuko ari abo bizofasha reka tugushimire na cyane ku kanya muduhaye twavuga byinshi
Imana bampezagire nsezera abakunzi ba Dr. Swale Online TV kumaja mutanze impanuro abenshi kweri bageje kuraba benshi bakina filme bafise abagabo bariko babivamo kandi tonome ngo niyo mpano bari bafise ngomba rero nsezerere abakunzi ba Dr. Swale kugira ngo turangize kino kiganiro. Abakunzi ba Dr. Swale mwakoze twumviriza n'abaje dutega amatwi turabashimiye cyane kameze mudukurikirana kuri MR SAMMY seke filme talent wise ama TV menshi n'abandi bose mukomeze mubakurikirana mudutera intege cyane kugira ngo nakwe twiyumve ko turabanyamugisha dusaba dushikikiye murakoze cyane. Asante reka tubashimire cyane dushimire na DJ Rutwe Theo Imana kumpezagire cyane. I love you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صادق كفيت كفينا 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 وبحق وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك